singqasha ngesithupha singabantu. Angeke ngiyithathe nami lento ngiyibeke mfowethu icace, ngoba ngiyathanda ukuthi mangabe ngivela phambi kwabantu ngivele njengomuntu othanda umaskandi, ongaziwo umlandeli weqhawe kodwa umlandeli kaMaskandi, ngoba uyakwazi ukuyi-understanda zonke inhlangothi ezenzakalayo emculweni. Uyayizwa leyo nto mfowethu. So angeke mfowethu ngize ngiqashe ngesithupha ngithi i-album begcokama ayizwakali. Lo mfowethu ushayile kakhulu, ukhuphule kakhulu futhi ukhombisile ukuthi uyakwazi ukwenza into engafike emadlebeni abantu. Nanokuthi ke lokho kwenziwe mhlambe indoda yasenkandla ukuthi ngosuku lapho umthandeni kumele akhiphe khona, kumele uyazi ukuthi kusokulusuku lapho kumele ahambe olontsha khona i-CD yakhe kuphi eThekwini eworkshop. Kodwa ngoba banomdlalo abawudlalayo, ukwazile ukuthi okay, ngoba lo mfowethu uyale, angivele mina ngibe la ngizokwazi khona ukulontsha i-CD. Sayibona ulife wakhe ntambama, wayenza ivideo, sabona abantu bafikile bamsupporta, nangale indoda yasenkandla nayo yafika bayisupporta. Kwakuhle kanje, kumnandi nje ukusekana kungabantu kumaskandi. Kodwa engifuna ukuqinisekisa kakhulu ekutheni kokuba la maciko amasha afikayo angahambi ngokuthi athathe uhlangothi lalabo abantu abakulesi simo abakusona njengamanje, ngoba ngelinye ilanga kuyobawele ehlathini, ngoba kukhona omunye wabo okhiphile lecebo owaziwa kakhulu kudala aphila kucula mfowethu. Kodwa mangabe uthi uyabheka manje ukuthi wasuka wathatha ihlangothi, abantu abasanakho ukuthi mangabe ekhiphile bamphindlela njengalabo abantu abafana nobani noGatsheni, ngoba oGatsheni abathatha ihlangothi bashawa umaskandi, kodwa kahle abathatha ihlangothi bashawa umaskandi. Bayazi ukuthi yini into abayizele emculweni. Leyo nto efunakala ukuthi mangabe umuntu usemculweni yini okumele uyenze, yini into okumele uyenze ukuthi abantu bakwazi ukujabulela. Inhle into mfethu yenziwe igcokama, sayincoma kakhulu, umuhle umsebenzi wakhe. Ilapho nje lento yimi ngubonda ngiyahla mfethu ngoba nakho